Ideja o osnivanju Muzeja jugoslovenskog vazduhoplovstva začeta još polovinom 50. godina kada je grupa entuzijasta predložila Vaskrskom savezu Jugoslavije i komandi ratnog vazduhoplovstva da se osnuje institucija koja bi se bavila gajenjem vazduhoplovnih tradicija i čuvanjem dokaza naše vazduhoplovne prošlosti. Početkom 1957. godine osnovano je odeljenje za muzej i istoriju jugoslovenskog vazduhoplovstva koje je učinilo pionirski poduhvat očuvanja osnovne muzejske dokumentacije i koje je utvrdilo osnovne pravce razvoja buduće institucije. 1960. godine na starom beogradskom aerodromu taj muzej koji je u međuvremenu dobio drugčiji naziv kao Muzej ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane osnovao je ili otvorio prvu izložbu koja je bila posvećena pionirima jugoslovenskog vazduhoplovstva. Idejno arhitektonsko rješenje novog objekta dobijeno je na jugoslovenskom konkursu koji je raspisan krajem 60. godina. Na konkursu je pobedio sarajevski arhitekt Ivan Štraus koji je uspeo da spoji zahteve savremene arhitektonskog izraza i vrlo stroge muzeološke zahteve. Ideja projektanta je bila da se kroz veliku staklenu opnu avioni sagledaju prema nebu i aerodromu, što predstavlja prirodni ambijent za letelice. Gradnja objekta započela je krajem 76. godine i zbog mnogih tehničkih problema, sporog priticanja sredstava, praktično je završena tek početkom 89. godine. Muzej jugoslovenskog vazduhoplovstva je otvoren 21. maja na dan vazduhoplovstva ove godine. Muzej sada posjeduje zbirku od preko 120 letelica, to jest aviona, helikoptera i jedrilica, od kojih vrlo veliki broj tih eksponata predstavljaju značajne primjerke i u istoriji i svetskog i nacionalnog vazduhoplovstva. Jedan od tih aviona je avion Fizir koji je sada iza mene. Avion je jugoslovenske konstrukcije, projektovali su ga naši inženjeri Fizir i Stankov 1929. godine, a od 1930. pa sve do 1941. godine proizvođen je u našim fabrikama Rogožarski, Zmaj i Albatros u preko 200 primjeraka. Služio je za osnovnu obuku pilota i ceo je bio izrađivan u našoj zemlji zajedno sa motorom koji je po čehoslovačkoj licenciji Valter proizvođen u fabrici Vlajković u Rakovici između 1928. i 1933. godine. Pored toga nalazi se zbirka aviona lovaca iz vremena Drugog svjetskog rata koje predstavlja okosnicu najvrednijih eksponata koje posjedujemo u muzeju. Prvi među njima je nemački lovac Messerschmitt Me-109 G2 koji je proizveden 1941. godine. Međutim, neke ranije varijante ovoga lovca korištene su u našem vazduhoplovstvu još u toku Aprilskog rata 1941. godine. Pošto su i Nemci posjedovali avione istog tipa u napadu na Beograd, morali su da oboje prednji deo trupa svojih aviona žutom bojom da bi se u vazdušnim borbama razlikovali od jugoslovenskih lovaca. Pored toga u zbirci se nalazi i engleski lovac Hurricane u varijanti MK4. To je jedna od kasnijih varijanti toga lovca, a njegovi prvi primjerci su korišćeni u bici za Britaniju 1940. godine, a pre rata je lovce MK1, Hurricane MK1 proizvodila jugoslovenska vazduhoplovna industrija, a fabrika Zmaj iz Zemuna je isporučila pred sam rat izvestan broj ovih aviona koji su uključeni u ratne operacije. Ovaj primjerak je autentičan
lovac koji je korišćen u prvoj eskadrili Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, koja je delovala u sastavu engleskog kraljevskog vazduhoplovstva, Royal Air Force-a, i za njim su počeli naši piloti da dejstvuju od jeseni 1944. godine pa sve do završnih operacija za oslobođenje naše zemlje. Drugi avion iz te serije je engleski lovac Spitfire Mk5C sa takozvana pustinska varijanta, jer ima vrlo veliki filter za pesak. Je isto također jedan od značajnih, možemo slobodno reći, jedan od najznačajnijih lovaca Drugog svjetskog rata. Njegove također prve varijante su učestvovali u bici za Britaniju 1940. godine i pokazali su se superiornijim nad njemačkim lovcima Messerschmitt. Primjerak koji je u posjedu našeg muzeja je iz sastava prve eskadrile Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije ili takozvanog 352. skvadrona RAF-a i korišćen je kao i Hurricane sa aerodroma u južnoj Italiji, sa Visa i sa aerodroma kod Škabrnje kod Zadra. Pred nama su poznati sovjetski avioni Jakovljev Jak-3 i Iljušin Il-2 koji su bili u sastavu naših jurišnih i lovačkih divizija na kraju Drugog svjetskog rata. Ti značajni avioni su također i vrlo retki primjerci koji se čuvaju u muzejima sveta, na primjer ovaj Jakovljev Jak-3 koji je proizveden u preko 4.500 primjeraka, sačuvan je u samo 3 primjerka, od kojih se jedan nalazi u Francuskom muzeju u Parizu, drugi u jednom sovjetskom muzeju, a treći je ovaj primjerak koji je sada pred vama. Ovaj Jakovljev Jak-3 također zauzima vrlo visoko mjesto među lovcima Drugog svjetskog rata i smatra se najpokretljivijim lovcem. Ruski jurišnik Il-2 predstavlja također jedan od karakterističnih primjeraka ovog tipa aviona iz vremena Drugog svjetskog rata. To je u stvari jedini oklopljeni jurišnik, a oklopljen je zbog toga da bi mogao da vrši napade sa vrlo malih visina. Čelikom od debljine od 8 mm bili su oklopljeni motor, bio je zaštićen pilot i zaštićeno gorivo. Ovaj avion karakterističan i po tome što je u toku ulaska u napad pilot zatvarao žaluzine na svom hladnjaku da ne bi običan pješadijski metak oštetio hladnjak i time onesposobio avion za dalji let. Imao je od naoružanja 2 topa kalibra 20 mm i 2 mitraljeza, a odbranu aviona iz zadnje polusfere vršio je strelac koji nije bio oklopljen, nego jedino mogao da se štiti svojim mitraljezom od napada nemačkih lovaca. Istovremeno sa nastankom lovca E-49C naša zemlja je na velika vrata ušla u eru mlazne avijacije zahvaljujući avionima Lockheed T-33 američke proizvodnje koje smo dobili 1952. godine, na kojima su naši piloti završili osnovnu pilotažu na mlaznim avionima, a zatim su prešli na lovce bombardere F-84G i lovce F-86E i F-86D. Znači, posle Lockheeda T-33 prelazili su na lovce bombardere F-84G Thunderjet, koji su bili vrlo snažni avioni i jako dobro naoružani jer su mogli da nose borbeni teret od preko 1500 kg. Ovaj avion malih dimenzija predstavlja razvoj jedne predratne ideje našeg konstruktora Bešlina, koji je želeo da reši problem velikog preopterećenja pilota u naglim vazduhoplovnim evolucijama. Pilot je bio u ležećem stavu, što je omogućilo da izdrži vrlo velika preopterećenja, preko 9G. To su opterećenja na kojima pilot već više ne može da ostane u potpunoj svesti, gubi svest. Iz njega se razvio
naš prvi mlazni avion 451M u koji su bili ugrađeni vrlo mali motori od svega 150 kg potiska. Međutim, on je i pored toga postizao brzinu oko 500 km na čas, a poslužio je našim konstruktorima da savladaju probleme mlazne vazduhoplovne tehnike. Lovac Njepor značajan je po tome što je tim tipom aviona bila naoružano prvo lovačko odeljenje srpske vojske na Solunskom frontu tokom 1916. godine. Taj avion smo uključili u zbirku muzeja na taj način što smo ga menjali sa jednim francuskim kolekcionarom, Mr. Salisom, koji ima jednu jako veliku interesantnu zbirku. Avion PO-2, ovaj dvokrilac sa motorom od svega 100 konjskih snaga, predstavlja jedan od vrlo interesantnih aviona u istoriji svetskog vazduhoplovstva. Nastao je 1928. godine, a serijski je proizveđen u Sovjetskom savezu sve do 1958. godine. Napravljeno je preko 100.000 aviona ovog tipa, tako da se ubraja u avione koji su proizvedeni u najvećoj seriji. Služio je i kao poljoprivredni avion, i kao avion za osnovnu obuku, i kao kurirski avion, a u toku Drugog svjetskog rata imao je jedan od zadataka da u toku noći uznemirava nemačke pilote i da im ne dozvoljava da spavaju nisko nadlećući linije položaja. U okviru ulaznog hola nalazi se i niz pratećih sadržaja svakog muzeja. U našem slučaju to je bioskopska dvorana koja posjeduje 150 mesta, restoran, prodavnica za suvenira i drugih vazduhoplovnih eksponata, a također postavljena je u tom prostoru i izložba najnovijih dostignuća naše vazduhoplovne industrije i proizvoda prateće vazduhoplovne industrije i graditelja aerodroma. Ova izložba predstavlja dokaz vrlo visokog tehnološkog nivoa naše vazduhoplovne industrije, njenih proizvodnih i tehnoloških mogućnosti i ima zadatak da domaćim i stranim posjetiocima pokaže šta sve naša vazduhoplovna industrija može da ponudi stranim i domaćim kupcima. U podrumima muzeja nalazi se preko 140 vazduhoplovnih motora, od kojih mnogi predstavljaju prave unikate u svetu. Zatim tu je jedan broj aviona koji predstavljaju također veliku vrednost, među njima se nalazi avion Fiat G50 italijanske proizvodnje i predstavlja jedini primjerak tog aviona sačuvan u svetu uopšte. Jedan od značajnih eksponata iz zbirke motora predstavlja nemački motor Jumo 004. koji je bio ugrađen na nemački lovački avion Messerschmitt 262. Praktično iz ovog motora su se razvili svi savremeni mlazni motori. Pored njega se nalazi jedan vrlo stari motor iz 1916. godine, tipa Clerget, koji je bio rotativni, koji se okretao zajedno sa elisom, a osovina je bila fiksirana.
Ovo je jedan od najstarijih eksponata u zbirci našeg muzeja i predstavlja rekonstrukciju ili repliku sa originalnim delovima sačuvanih od aviona Ivana Sarića, pionira našeg vazduhoplovstva koji je živeo i radio u Subotici na početku ovog veka. Avion je, po podacima kojima raspolažemo, a i vidimo na Elisi, njegova izrada je privedena kraju tokom 1909. godine, a prve letove Sarić izvršio negde u proleće 1910. godine. Pre njega je avionom leteo jedino Slovenac Edvard Rusjan iz Gorice, koji je poleteo 25. novembra 1909. godine, a poginuo u Beogradu 9. januara 1911. godine. Ovaj avion je rekonstruisao sam Ivan Sarić, koji je 1959. godine još bio u dobroj životnoj kondiciji, a motor i Elisu je sačuvao i čuvao je u svojoj spavaćoj sobi, a svi ostali metalni delovi, većina drvenih delova i platna je pronađeno na tavanu njegove kuće u Subotici. Rekonstrukcija je izvršena u radionici Subotičkog aerokluba. Iskoristili smo sve raspoložive originalne metalne delove. Najvećim delom je sačuvano i drvo, ali smo platno morali da promenimo, tako da to nije original, ali je eksponat koji je vrlo blizak originalu. Sa njim je Sarić priredio javni let u oktobru 1910. i pred oko 7000 Subotičana vrlo uspešno je obleteo tadašnje konjsko trkalište u Subotici. To se vidi iz originalnih fotografija iz toga vremena koje su sačuvane. Muzej vazduhoplovstva postao je institucija koja treba da novim generacijama prikaže dostignuća starijih pokolenja i da istovremeno bude podsticaj za nove pregnuća koja treba da vazduhoplovstvo ostvari u sledećim decenijama.